Ekitambo kya mise kitandikira heri y'ishomero ubwo abeegi hamwe n'abakuru b'ishomero bebembirwe abasosorodoto barukuramaga mpaka aha rutari ati onkwe Father Dido kubarabura ngo barabe nibakorana munonga omu kuheereza Mukama bihemu ebyabansime ninga bandebe nomwaba senior barufani nobasa kuza omutoro omwanya gw'okubyama owasiimuka atandika kuteera omurenge atandika niija wiija who are you. abeegi na munonga bari omu siniya ya kana hamwe n'eya mukaaga abariyo nibetebekanisiza ebigyezo byabo eby'okwegyezamu ningashi gyetemo barebereho barikweshengyereza omutonganizi wabo Karoro Rwanga okubahwera Rwanga kandi narwanirira abokubonabonesibwa akaba narwanirira okukoraganaje kw'abantu n'abebembezi sabaturukura byo muruwe atiyamba munonga okutisesa arazita haruhanga ebyebeye ebintu hamwe n'ibara rya sente ryerisize Karungu obwirobo Father Dido agambira abasiniya obutehinduramu bakafuru bakatandika obwesharingo omu mashomero ekiro ky'abajurizi nikijaguzibwa buri mwaka ebiro bishatu by'okwa mukaaga kandi nikimwe aha biro bikuru bishatu ebyekereziya erikushomera aha parish honka hatiine endiijo kereziya erikwikirizibwa kwigura yaaba etari parishi omuganda nkaago bakuru b'amashomero omuri Bushenyi district nibashaba gavumenti kubakwatiraho na munonga omuri karicuramu ensya ebi barikugira ngu neeyetenga ebintu bingi ebi batarikubaasa kandi ebi bigambirwa aha ishomero rya plus 2 high school omuri Bushenyi omu kiro ky'abajurizi nitushaba gavumenti ebaase kugateekateekaho nago ab'enshonga y'okugira ngu nago gayambire kihango omu kuheereza abantu emirimo karicuramu egi ei batureetiire kandi nungi munonga sofa eri omu senior 1 na senior 2 etuyambe private schools etukwatireho okutufacilitating okutuha resources nk'ebitabo na n'abashomesa by the way abokuba noiza kushanga ngu abaana bari omu senior 1 eshomesa ei bakwenda tubashomeseho the teachers abitu abatukuhayaringa tubakumara gasha kwa Mike atwakire